Сіздер менен бирге Тимариэл достор, бүгүн биз силер менен бирге Фабрика Дрифт деген оюнду ойнойбуз достор. Давайте видеоға лайк басып, каналга подписываться деген кызыл кнопканы басып коелу достор. Бизде ушундай кереметтүү Corolla чыкты. Машинабыз достор. Давайте биз эмне машиналар бар экенин көрүп кетели. Так. Бизде американский Mustang, Hyundai Sonata, Honda достор, Jeep бар, короче. Да, пикап Jeep бар экен. Короче, Kia достор. И дагы бир тажиктердин машинасы пикап Toyota. Пикап, еба, Camry 700. Camry 700 дегендечи достор, кечирим сурайм, Bugatti, Corolla. Давайте достор, ушуну дрифт берели. Давай старт басып, кандай дрифт берет экенибизди көрөлү достор. Бизде азыр реклама башталып, карагачы достор, мынакей биздин машинабыз, салону. Достор, кандай айдайт? Так, достор. Мен кичине түшүнбөй атам, кандай кылат экен. Чо достор, эмне болот дебияга? Все достор, түшүндүм. Все достор, баарын түшүндүм. Достор, мына керемет дрифт кетип барат уже, кетти дрифтер. Мен достор, еба, реалистичный достор. Настройкасы просто күчтүү экен достор машинанын. Караңыздарчы, керемет дрифт берип барат достор. Оп. Хайп достор, авианиканы биз болду. Выхлопты алмаштырып турат экен достор бизде. Буянмай кандай выхлоп бар экен. Мына достор, дагы машинасында. Достор, функциялар түшүнүксүз экен. Кантип иштет дейин десем достор, жакшы иштей атат. Конечно, дрифт берет. Ты чё? Махаться если вы молчите. Достор, вернул часак көрөбүз достор. Достор, ишин айдап көрө салам. Ема достор, караңыздар, керемет дрифт кетти. Заң.
Достор караңыздар, керемет 3-рет кашансың. Мен мындай улайын деп достор. Караңыздар, керемет кетти деп. Өзүнө кыршадан караган жагат мына достор. Кыршадан карап туруп дрифти достор, дрифт деген караңыздар жакшы көрүп турасыздар. Ишин алабыз достор. Солго, оңго давай. Достор, давайте чыгалы. Так, түшүнбөй атам кандай чыгат. Болду. Мен чыгалы. Башка карта тандайлы достор эки. Так, достор, давайте машинабызды тюнингтайлы да. Спойлер тагалабыз достор, биз муну кереметтүү спойлер. Кандай спойлер жарашат бул машинабызга? Достор, по идее мына ушул жарашат окшойт достор, мына. Ушул спойлер жарашат экен, баазары жок. Тек спойлерди бойлу, капкара коюп койду. Мощный болуп турсун достор. Так, колесо дейт. Задний колесону көрөлү достор, шириновасы. Так, нормально достор. Оп, bunu атын жаткылыш керек достор. Так, бек болду размери достор. Размери кандай болот? Ебать. Орточо болду достор, пайди. Орточо кылганда акча болот. Милан дейт. Милан, оппана. Артын жаткызабыз достор. Комментарийге жазгыла. Артын жаткызабыз Милан кылып. Жо достор, Милан түппиз кылып коелу достор, кичине кайкайтып коелу достор. Мына достор, дрифт машина болду. Дрифт машина. Оба колесо дейт. Так, передний колесо. Жо достор, астына тийишпейбиз. Керемет бойдан калсын. Номерный знак. Так, скоро. Сука, пустой. Достор, давайте бияка 2023 деп жазып коелу, короче. Керемет номер болсун да. Болду, 2023. Мощный номер тактык. Так, колесо, наклейка чаптайбыз достор. Поедич. Давайте аста чаптайлычы астына. Мощный, ебать. Эмне деген эмелер бар достор, наклейкалар. Давайте биз все. Хорошо. Давайте достор биз текст. Давайте достор кайсысын коюп коелу. Давайте королик коюп коелу. Все достор. Калганына түшүнгөн жокмун. Не болет достор. Цветин алмаштырабыз биз автомобилде. Короче, свети бизде карага тура берсин достор. Стекланы да кара тура берсин. Тонированный. Мощный болду. Достор, болду. Эми достор, муну только айдаш керек болуп калды. Короче, башка машина, бул машина канча? Унун баары бекерби? Жо, бекер эмес достор. 10 миңге биз, короче, эме сатып алабыз. Hyundai. Давайте достор, сразу тюнинг жасап таштайлы. Короче, автомобилди боёйбуз акка. Болду достор, все. Айдап көрөлү. Бисмилла деп туруп. Кана достор, играть. Так, бесплатно игры. Что за дрифт достор? Давайте достор, аэропортто текшерели бул машинабызды. Кандай тартат экен? Начало бутик, братишка. Так. Салоны кызык бизге. Салоны как обычный. BMW салоны.
Энчеттери понижний экен достор. Л4. Обычный койкол. Все, достор, кеттик ал. Ебать, достор, не деген дрифт. Каралаш достор, кирме санатта. Hyundai Sonata. За Toyota Camry 200 миң деп кетти. Дрифт жакшы экен достор, жакшы ойын экен байды. Көрсөңүздөр болот. Көп деле мегабайт албайт телефонуңузду. Достор, ушу менен видео аяктайт достор. Видео жакса лайк басып, каналга подписаться деген кызыл кнопканы басып койгула достор. Сен менен болгон Тимарел, давайте.